Next election si hojik Manipur da animated suspension lady PR ni aduna likely government ama semak pe ai na mayam na panari same da that's a different thing aduga Manipur gi anuba election nama adi ekhoi da mang da tar ga di amati leire tam 2026 ki 27 ki sorry 27 ki election se NPP ki future je namo ekhoi gi Manipur gi next ekhoi general election chida assembly election chida tamo kamainu last final question ta ai gidi miraj NPP da yaw da banina hojikti NPP da yaw re NPP da yumbale hana topa kanom da party am da leirami hojikti NPP sida ina thajajaba ai gi su thajajaba yam strong belief am ga loina na laiba khoi gi political development notice ki ama oina punjil lak bagi notice one gi concept ka se lak pasida ai wakal dadi akhoi bu yamna izzat leina hingta akhoi gi voice se kai gumba se bihar da jirak paswan gi MP ma khak le MP ma khak adu thak thak ni ko ya bi bra absolutely adi akhoi gi na somda Nagaland na ma hai Manipur na ma hai Tripura na ma hai adi akhoi kai puchai chai le akhoi ji chayan basine moi pamis akhoi ji chai ga sum leiba akhoi am da punda basine pun basi moi pulan ning de adu ai wakal dadi Manipur da yaw do ga Manipur gi 2027 to we ai kitang ngan khalak we adu gi di khai bangam de 27 si akhoi gi kwai da gi defining moment oi gane adaina Manipur gi prajada ihan han bani koi nau miraj gi da lak chei se vote khom do ai vote khom im ne di khom am ni vote khom am ni NPP gi vote khom im ne di ai hu ji dum khom im sini adu aina haije dok se yare test tore BJP test tore adegi Congress test tore adu handaki lak chei bo keno se Manipur praja sing nong tang di masi gi ano bo keno yam awaba leiri manung da difficulty mam le to kau to bi da masi dong tang di ai chance bi haningi adu ga masi gi regional forces na kai umba Manipur da like faduna Manipur gi praja sing na ngsibidana blessing ama pibi lakta 2027 da akhoi gi sigi block asina sarkar ga sema ba amira sim de haje dong ge hayeng wasak na ba ya na ba sim de haje dong ge ai lai hini ko adu ai madugi matang du da inau miraj gi sida ongsu lak jagi ge adu matam da ba akhoi na ngang ba akhoi gi voice se Delhi na ta da su ga moi ta su tahan gani okay tamo ekhoi best wishes sai jaba tai tamo aduga on this positive note and very hopeful note ai tare ekhoi national politics ta ahang mpham Manipur gi lady ne ekhoi khanjari baje bit from BJP bit from Congress bit from any political party including NPP ekhoi gi acho mpham kan ba changi ya bu ne ekhoi ne khanjari baje Assam de gi political figure mayam thokli Arunachal Pradesh se thokli Meghalaya de gi thokli aduga Manipur de gi di ngasi faw ba ekhoi ne national political arena si da leadership ki level da Manipur khal represent over na taba national politics represent over akanda ekhoi gi mafum kan base yam kan udri